O te whaafelo I atu I lau whaafonga anga I le nei tae au, ma lole soifua manuia usi mai ala whaafonga o Talafola Radio Samoa. Te ele ta o tonga na fuafua mo le so, ua toe tolo po, ona o le te e luas fulfai tu la tangata whai ngā luenga o le soifua maloloina. Tusa ma le se fulu a tangata ngā lulue wata ua o Allied Health Workers o lo te e mo le luas fulfai tu la I le so e pei ona Samoa I whaelo mai. Ma o ilato nei au fie tangata so e su A-Labs, social workers, fale talavai, ma isi o fesoa soani I le pito la awala matanga luenga. Mai DHBs, e eita o tonga wale ma whai ona whaatau nuina, whaapea ma niso outpatient clinics, a e tatala pe emergency departments. Lapata inga me le Canterbury DHB o le tele au nanga a fia I le so, o le a umi le taimi e whaatali e wa a yeile fo mai. A ele I o mai le tae au nei o le a fo isa tau ma whai nisi o whale mai e whaate ai tua ngase ngase. Ua ma whai ona te ai a inga se ia fesoa soani ai le uti o le au ngā lulue I le so. E se mai le te e lua se fulu whai tu la ua whai ai le so. O le watasi le vai aso talo na ngā lulue le silia ma le se fulu wafe tangata ngā lulue e le o fia. Tau lava o ngā luenga o lo o sauia lātou kona karate, ma o lo o whaawau lea mo le lua vai aso. O leo o ai o le te e le so, wa whai ai le ai o se taunu unga manuia I feutana inga le uni o lo o tū mo tangata ngā lulue, ma District Health Boards po o DHBs. Na ave whaamalo se leo le ali ina mauel malai vaalele I au kilani ana nafi, malela au maalosi wa umo nautu. O le I tolu se fulu valu tau sanga le matua watu o ia, ma o lea fo iwa mo lia le umia whaasoli tu la fono o lea la au mahalosi. Whaapea na mawe totono o lana ato a o sauni e whaai el whainga malanga le waa mai au kilani, na whaamoe moe mo kala estete. Reporti o lea li e ona so o tanga ma le kengi a le headhunters, e pe ona malanga mai I au kilani, mo se tasio sauninga le kengi, ma o lona sauni ai e toe foi. O le taimi lea na mawai loa ina ua siaki lana ato e le malai vaalele. Tala le News Hub e whau tu tau sai tu tono le la au malosi ma o le whaai unga le masina ua fuafua e tuai I luma o le whaam sinonga e tali I ona mōlianga. Ua maula tamai ta ipahale mia Jacinda Ardern I le Koviti. O le tai au la aso to na ia whaapea na fo I mai eisia ke o le pahale mia ua wha maunia ua mau le wha mai. O le aso sao le vai aso tālu aina amata wha anofo I sei Jacinda po o le aso sao tinai na ua mua I sautala ua mauala na pa anga ia Clark Kayford I le Koviti. O le polas whareile wha ato a umatu na amata wha alongo ina ia Jacinda au ngale wha mai. Muli ai whaialo na siaki, ma fo I mai ai e vai. Ma o le tai au na so o aina to e whai ai loa, ma fo I mai ai loa manino wa wha maonia. I se pepo wha amtalanga na tu ina mai e o mai ana nafi o lo o iai pāle mia I se tūlanga e le o matua I ti ngā ina. O le mawai o Jacinda I le Koviti o lona winga, e wha ato a umalona wha anofo e se ila sa to na I le vai aso nei, ma o le aia misi ai le pale mene le vai aso nei le ele ngata, e wha ai loa le Emissions Reduction Plan a le māloi le so, ai wha apea le aso le paketi le ta pena mo le aso tofi. Ua iei le papolenga I le to atele o ngase na maua mua le Koviti, ua anga I wa ai le fo mai ona o a fianga o le fatu. Mai fo mai wha apitoa, wha apea fo mai wha le ainga wa wha mawina le wha au popo ngase anga I atu ono le fatu. Ma ua sawai ma le lapata inga e anga I vave wa aise fo mai pe ala ngona watinga pe vave le tata o le fatu. I reporti o nisi wa whaitau vai aso pe masi na fo I talu na uma na mawele Omicron peta ai e wha ate ia I le toe wha alongoina. O nisi ui wa negative siaki peta ia wha alongoina pe aunga le ele ngata o le taupuni o le manamba ti ngale fata ma le la vai le telo taimi. Maya Dr. Devlin, a whai wa umona e mawel Koviti ai o loo whaalongo ina pea ia aunga e te tau na nga e wa aile fo mai. Ua toe sa wai fo imale wha mamafa o le tau o le lava o le malolo ona o le wha I te mai le long COVID po o le wha umi o na whaalongo ina pea o aunga o le Koviti. Whai watu se reporti o le Koviti le whai unga le vai aso, se fulu lima isi tangata maali liu wha o popo ona o le Koviti reportia mai ana nafi. Wha atasi ma cases fo I tua le community. Lima afe fitu se lau wha lima. Ua atoa e nei le iwa se lau fitu se fulu tolu tangata ni usila maali liu, talu na sau le wha mai. O le toatele o cases wha mawina na reportia mai ana nafi o tangata au kilani, le ato e titi lua afe. Ai reportio le asa to nai, fitu afe ono se fulu malevalu cases fo ile community, ma le isi se fulu valu tangata maali liu wha au popo. O tala na o le tae au, manuia le nei aso. Le amor risodi svai ma lato fa